Ovaj put pričamo o suhoj i dehidriranoj koži. Ljudi najčešće poistovjećuju ta dva pojma, oni su u suštini zapravo potpuno različiti. Suha koža je tip kože i suhoj koži nedostaje lipida, odnosno masnoće. Osim suhe kože, postoji još nekoliko tipova. To su masna koža, mješovita koža i normalna koža. Dehidrirana koža je stanje kože. Stanja kože su nešto promjenjivija u odnosu na tipove i osim dehidrirane kože može biti osjetljiva, problematična, hiperpigmentirana s prvim znakovima starenja i sl. Tipovi kože i stanja kože se mogu mijenjati, pa tako recimo osobno ja zimi imam izrazito suhu i osjetljivu kožu, dok mi je ljeti mješovita sa znakovima dehidracije. Izrazito je važno prepoznati koji točno tip kože imate i u kakvom je ona stanju, da biste na taj način mogli odabrati adekvatan proizvod za vašu kožu. Za suhi tip kože idealni su proizvodi na bazi ulja. Ja sam ovdje izdvojila 3 proizvoda. Uljni čistač od Nivee, Mixa kremu koja je također na bazi ulja, dakle bogata hranjiva krema, i ulje divlje ruže od Nikela. Ako je vaša koža dehidrirana i nedostaje joj vode, to je osnovna značajka dehidrirane kože, svi smo pomalo dehidrirani, posebno u ljetnim mjesecima, birajte proizvode koji izrazito jako hidratiziraju kožu. Jedan od najpopularnijih sastojaka je hijaluronska kiselina. Ona na sebe veže vodu i vaša koža postaje meka i hidratizirana. Idealan proizvod za hidratiziranje i pripremu kože je ovaj losion sa hijaluronom od Nikela, koji je ujedno i losion za čišćenje i tonik. Također super proizvod s hijaluronskom kiselinom, toner koji je ujedno i serum, izrazito jako hidratizira kožu, možete ga nanositi i ujutro i na večer. I jedna genijalna krema od Neutrogene koja je u gel teksturi i neće vas zamastiti, ali će jako lijepo hidratizirati kožu.